nawamkela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, and of course that Kiraulang, Gagash's wife. Yeah, another marketing and stuff like that. Even then, of course, that boy sevens are going at yung linka, na Blanca, and stuff like that. Yeah, as a recap, I'm going to show you swinene swi nga ku humeleleni na swihundla swa Gagash. Like swi le ku humeleleni rivaleni to a point yo it's more like se marriage yi nga vula ku yi le ka a point of collapse in a way no vula ku hina loko hi kha hi langutisa hi ri handle before hi ta vona response ya mhana aya and stuff like that. Because ku tlhela ku na a recording laha yi nga kombisa hi yoxe like yi kha yi xavisa Gagash ku a hlaseriwe hi manager and stuff like that. But ku na ti-comments ta yona ni nga yi vona yi kha yi ti-postini hi kota ku vona perspective ya mhana aya hi side ra yoho endzhaku ka loko vhele ku hume na swihundla swo allegedly Gagash i na n'wana loyi va ngo a yi nani kusuka masayiti ya ku hala va Bosho and stuff like that. Hi nge n'wi kombi n'wana obviously swi na ti-case ma swi tiva and stuff like that. So she responded by indicating ku ri ya no swi kuma screenshot lexiwa akhawunti leyi hambi yo ni block or hi pfa hi nyamara ni swi twisisi kahle khale ni nga tshama ni yi vona, but yeah, she indicated mhana aya shem loko vanhu va kha va puta yeah he vana va mhani nuna luya a nga va o va na swo tala but since no hlangana na yena a ndzi se tshama ni kuma mhaka or ku ni komba swa mijolo na loko ku ri u swi endlile ku swi kuma never. Okay, the only lady I know hi yaluya wa BetaX doctor a nga gongondza va n'wi nyika swi a tele swona first day I met my hubby. Okay, not mina ni kuma yena. So yeah, in as much kha Gagash ri expose ni vugangu maybe no swo tlela tihotela so ku hi mhana aya laha yi ri a hi tshama hi kuma nchumu as mi nga ku swi vona ni kwalano. If source ya ku na n'wana a ku va mhana n'wana maybe not so called BetaX. Okay, so i ku swi ku ti-images letiya loko ti huma ku na BetaX yo karhi leyi swa ku yi nga fika yi reveal those secrets ivi yi kha yi swi yisetela kwale ka manager swi kahle hi va hi kota ku hi twisa context ya koho a ku nga sendangi yena i khale ni folde ni cina ni kha ni languta ti-updates letiya ni kha ni vona ku endleka yini. I've been watching and stuff like that. Mfuku hi nge yi ngopfu hala ka site leriya hi ta hi site ra hala ka mhana aya and stuffs like that. Yeah, she continued and wrote, mhana n'wana loko a ku a nga na n'wana na nuna swi enough. I ku yes that lady i kanetini ku n'wana luya i n'wana wa Gagash. Yeah, on ri ka live liya I've been listening. And vele they dated before me. N'wana i copy ya mhana yena n'wa Carol on TikTok. If n'wana u fana na nuna meaning mhana n'wana i fana na nuna mina they are both mlomo nyukas. Ai swa kona. Okay, wa mina nuna wu favor a nge tshama a ni komba hambi ku ri wa endla. You are trying by all means ku fa muti lowu. The ex ta borha a mi holi shem so swi ku ya ku hi response leyi ya veka yisiwa ngopfu ka ex as mi swi vona kwalano. Mi tsandzeke side ra mina first a vhele swi voni nsati wa Gagash yo expose-iwe ngopfu swi vonini na ti-images while a nga ambalanga nchumu mi nga mi swi voneni vhele online ko ku loko ni report ka Master Tan ni nga vekeli those images hambi sweswi ni va ni kha ni request-iwa i ku a ni nawu na wu twisa ku fambisa ku yini and stuff like that. Yeah, munhu loyi ni nga kusuhani na vanhu lava twisaka nawu I mean like lawyers, so I understand how it works and stuff like that.
ya a hi ri kwini okay. Loyi nuna ni ta n'wi tshika hi swa mina not swo ka swi nga khomani as you can see. So kwalano mhana a hi ri ka ti-incident yaleyi nga ku humeleni hi swi vonaka sweswiwa Gagashi yi nge n'wi tshiki timhaka ta leswiya ku nga va ko va swin'wana but not really necessarily related to that. Hi leswi hi kombisaka swona inani mhayani mhana a ya ze mi swi vona kona yi nge n'wi tshiki hi timhaka ta leswi. Okay, hehe nsati wa jola u famba tihotela, hehe nuna wa jola na tiko hinkwaro. The only mistake I made i ku ringeta ku endla peace between manager and my husband. Hambi a ni lo n'wi kuma na vana va 30 okusalayo ka va Aya and Ayan va nge kandziyi and lastly u ta va o mi khawurisa. Yeah, so as you can see hayi leswi mhana a yi nga kombisa swona ku tlhela ku na swin'wana ku leswi nga screenshot swi tsemenyana message luwani tsemeke nyamba loko hi hlaya lowu nyana ni la henhla nyana hi fike hi vona ku kombisa ku please wisani ku ni chavelela a ni feriwangi sesi yaloye ni be yena hi xitini. So na loko ku ri va ri ku na n'wana swi vula ku va lo tlhe va ta tiphondisa loko nuna a kaneta mhana n'wana a kaneta mina ni mani ni nga ta fostela mhana n'wana na hi i na milomo yo hundza ya papa Aya musi mi nga ni fanisi mi nga vafananisi vana va mina and stuff like that. A yi tsemenya but on top the last comment she wrote I mean post nakona hambi a lo ndla n'wana handle mi nga ni fananisi na van'wana vavasati a ni tshameli hansi mina wisana vana va mina tu a hi ku u tlharihile oh hi loko vanhu va vula and then she responded hawa a ni tlharihangi vhele na hlamula and lastly na mina a mo ni tiva kumbe hi mina wa wesa. Munhu wa kota nkarhi wun'we yi tsala swilo swin'wana so a redzi ta voni swona if marriage ya Gagashi yi ta survive na leswi mara loko ku ri Gagashi kota ku tiyisela image liya a nga hambananga a no hi mhana a swo ka fika tiyisela ka case leyi ku rola ntiyisa mi like swi meka sense a tiyisela na yena ma swi tiyisele swilo swikulu ngo Gagashi leswaku ri mhaka leyi ku chichaka as n'wanuna swinene so na yona ni nga yima na yona ku a yi kondzeleli swi hundza na come on guys i kondzele swikulukumba ngo Gagashi but da hi vona ku mhaka yi fambisa ku but so far mhana a yi kombisa ku yi nge loko vo hambana va ta ku nga ri mhaka leswiwa hi swi vonaka sweswi hi leswo. Ya hi ku heta ka section ya Blanca as mi swi tiva kwala ka Gaza hi swi dume ngopfu munhu ko ze ku va ku na swin'wana na swin'wana swa ti-beef munhu ta ku hehe la ku dlawa hambi King Tshinya recently a kha a kombisa swona hambi Boy Sevens na a kha a kombisa swona so i zama ku va a nghenela ka ti-beef leti Blanca la kasi swi nge fiki kahle ka Boy Sevens. Let's go na ku hina nhlamba ya mara ni ta zama ku yi khata la sure n'we vanhu va Gaza mi chasachasa ngopfu n'we wo duma swin'wana na swin'wana na ku dlayiwa na ku dlayiwa va la ku dlaya na ku dlayiwa mi la ku dlayiwa vo mani mi dlayeliwa yini mi dlayeliwa yini na ku dlayiwa rhumeli vanhu na ku dlayiwa swi kona sweswo mani u ta dlayeliwa yini i dlayeliwa yini sa n'wi chasela n'wina munhu mi lava ku dlaya vo n'wina mi ta dlayeliwa hi n'wina mi ta dlayeliwa yini xi nga endla ku xo endla ku va n'wina mi dlayiwa sa n'wi chasa vafo a vona munhu a nga ta mi dlaya sa n'wi chasa hi mhaka ti-likes ta ka Facebook hinkwenu ma chasa ma chasa ngopfu vo n'wina mi hembelaka vanhu mi ku mi lava ku dlayiwa ma umuru skol futela ku ri America swi xibaya America ta mikhova swi tiva ku ni ri muri xikola ni swi tivi inani Afrikaans but a nga vulangi swona la muri xikolo kumbe ni vona nga n'wi twangi kahle wa ni tlhela nya ka section leyi a ni tshembe ku vule swona i loko i ri xikolo mos mi ku mi lava ku dlayiwa ma umuru skol tisikolo futela ku ri America swi xibaya America ta mikhova swi tiva ku Blanca xa wu kinika namuntlha Blanca xa wu kinika xi wu kinika straight kha va swi tiva ku i mani
mani a nge to u ta ku dlaya lesweswo u dlawa mani i mani a nge to lava ku dlaya so ku hi pengela hina mina ngo ti likes n'wini ngo dumanyana n'wini tshama ku ta ya tichasa na munhu a lava ku mi dlaya la mi dlayela ku mi endlile sathanyoko mani However, a yi changi kahle sure. Blanca loko swi nga lavi wena ni miyela u hi xavele vanhu loyi Gagash ku vula plan ku tlhela ku vula na vanhu lavaya va ku va rhumiwe hi Gagash u hi xavele vanhu loyi ye u na yini u ha chumu Gagash u ha chumu buti u na xin'wanani xa matihlu xo fana na yena u ha chumu se wena u nga ngheneleli swilo swi nga lavi wena hi ta ba matsolo ma lama wrong turn ma hangalaka hina switsolwana sweswa wrong turn sweswo hi ta swi ba swi tshovekela hina swinengani sweswa wrong turn lowu lava ku hi tolovela hi ta ku karhata hi ta ku heta vhelu mfana a miyeli hina to ku byela sweswo Yeah. u nga toloveli ma wrong turn n'wana papa hi ta ku karhata hina u nge tshembi hi ta ku karhata gaza yi ta vuya henhla ka wena hinkwayo ta ku karhata mina xavisa tifoni kumbe u ni nyika ti-dress teto ni ti xavisa mina ni xa iPhone u nga ni toloveli ni ta ku karhata n'wana bava mina ya va nga rhumeli wena wa ka hina ni ta ku karhata mina ni ta ku karhata u nge tshembi a ni miyeli mina ni ta ku heta Se boss wanze mo lava ku chingela maxaka musani hinkwavo va ka Sithole hinkwavo. ni ta ku heta vhelu nga ngheneleli swilo a ku lava ku dlayiwa mina ivi ku huma xihundla wela ku pfalapfala ku munhu yalowo u ni xavele vanhu huma ka swilo sweswo n'wana bava no ku byela mina huma ka swilo sweswo a swi lavi wena leswi i scam munhu waloye wa scama munhu waloye ku vula chomi ya yena wa scama mara liya na hi Blanca loko swi prove ku boy sevenza a yo hemba ko a mi loko ni report ni fike ni va fair ni ngo zondzondzeriwa ntisa ko boy sevenza xi ta xi nga ni rhandzi xi ta xi nga ni love but la clip yi fike yi huma hi n'wi twa kha va vulavula hi xi boy sevens a ku publisha swilo sweswo so yeah it's fine yeah other than that hayi i hlamuriwini na Blanca a nga commenta na ndzi zama ku cheka if a nga comment a ni to ku Facebook se yi tirha xinjhani wena ni nga ha swi voni ku cheka hi recent a ni to ku ni teka ni yona I don't get it yo hleka la va ri va ta ku heta vhelu yo hleka la Blanca okay a nga apologizanga let's see mara loko a ni tsundzuka a commentini loko ni tsundzuka kahle a ni tsundzuka a commentini koko a ni nga ha bangi screenshot tolo la a ni nga ha bangi a ni ri busy nyana swi lungheni hayi na ku a na ha yi voni comment ya yena swi lungheni it's fine hele ni swi tivini na swi tsundzuka i commentini misa lowa a na ha lava ku reference ni to hayi mara ni tsundzuka na ku i kombela ku khomeriwa and stuff like that so hi loyi i te siku rin'wana madara as you can see walowo kwala i komberini ku rivaleriwa ha kona wa boheka xi nga n'wi vavisa yena tifoni ta yena hi nga beriwa na business but hayi hi leswo